clear tu te chibai le vekule Mizoram chu Hnaruak hrang dil theite kanen hole donani ahma saberin Mizoram State Child Protection Society Social Welfare Women and Child Development Department maya Hnaruak te masaila post rak zong hi post zale somthum ania program officer post pakhat aizola posting ani dona singthum sangli sari somngale panga an hlonga 3% annual increment omdon bokani protection officer post somle pakhat district dina aruaka singhi sangsari le zariat le chengli an hlodonani coordinator post pasari mamit scholarship champhai serchip saitwal khozole hnathawk te aruaka singhi sangthum zale somsari an hluang counselor post pakhat siaha posting ani dona special educator post pahni counselor post pakhat hnathawk social worker post somle panga scholarship post pahni aizola pahni champhaya pahni lungleya post pahni mamita post pakhat serchip longtlai siaha saitwal khozola le hnathawk te post pakhat theu ani donani cheng singkha sangre zangale somruk le pathum an hlonga tin annual increment 3% omdon bokani counselor post pakhat champhaya aruaka social worker kam early childhood educator post pasari mamit scholarship champhai serchip saitwal khozole hnathawk te ruaka singkha sangre zanga somruk le pathum baka increment 3% kumtin an hlodonani accountant post pakhat aizola anianga storekeeper kam accountant post pakhat scholarship anianga supervisor post pathum siha le khozola post pahni ani donani cheng singkha sangsari zanhi somnga an hlonga annual increment omdon lovani case worker post paruk mamit scholarship serchip longtlai saitwa le khozola te aruaka singkhat le sanga an hlodonani house father post pathum aizola post pahni champhaya pakhat anianga singkha sangli sanga somruk le pali an hlonga 3% increment omdon bokani house mother post pathum aizol champhai mamita aruaka nurse post pahni aizola post pahni anidona singkha sangthum zanhi le somli an hlodonani nurse post pasari mamit scholarship champhai serchip saitwal khozole hnathawk te posting anianga singkha sangkha zakwale somparuk an hlonga 3% annual increment omdon bokani paramedical staff post pakhat aizola anianga assistant kam do post pakhat champhaya posting anianga outreach worker post pali saitwal khozol hnathawk le aizola te posting anianga singkhat zangale somkwale pahni le increment 3% annually in an hlodon bokani art and craft kam music teacher post paruk aruaka aizola post pathum champhaya pahni mamita pakhat aruakani hlohi singkhat anianga annual increment omdon bokani educator post panga aizola post pahni champhaya pahni mamita pakhat anianga hlohi singkhat aniang PT instructor kam yoga trainer post pakhat khozola aruaka caretaker kam vocational instructor post pali aizola vekani donani sangkwa zakwale somthum baka increment omanga cook post pali aizola pakhat champhaya pahni mamita pakhat sangkwa zakwale somthum an hlonga helper kam night watchman post pariat aizola post pathum champhaya pathum mamita pakhat siha pakhat anianga sangsari zakwa somli le pali an hlodonani housekeeper post pahni aizola veve anianga sangsari zakwa somli le pali an hluang aya hi post somle panga mamita pahni scholarship pahni champhaya pahni serchip pahni saitwala pahni khozola post pathum hnathawk post pahni te ani donani tin chokidar post pasari mamita pakhat scholarship pakhat champhai serchip saitwal khozole hnathawk pakhat theu ani donani hlohi sangsari zakwa somli le pali anianga annual increment 3% an dongdon bokani age limit kumbithli han en leila kumsom pariat atang somthum le panga in kartan adil thenga STSC tan kumsomli thlengai na thiamna awmdonani tin MSCPS Mizoram State Child Protection Society a thokmek tan kumsomnga thlengai na thiamna kumlama khan omdonani deal tu ta singa hian mani district atanga deal te chu du sak ani donani deal theitele qualification de ngai te hi asei tham deuh dona advertisement lama khan PDF in chiang takin ain ziak thawa kan lo chiar chiang don nia
advertisement download link chu video description ah hian a awmani kan lo check out don nia deal dan tur en leila application form hi online website WCD Mizoram job portal.in train apply turani a form fill up dan video hi tuna kan hmuang hi ani don ani ole masaberin WCD Mizoram job portal.in hian kan lutanga job application form fill up tur lo oma select post kha select turani a kan na deal tur kha chokidar helper cook educator nurse supervisor kan tiang chi kha lo oma kan na deal du ber kha kan select mayenga select district a hian posting kan du na mun kha kan select mai don ani personal details a hian kan lut lenga chuta chuan hming full name pa hming tin select district a hian kan omna district kan select mayenga town village city a hian veng hming khoming kha kan da le don ani chumi zo chuanin sex a hian male le female a oma kan select mayenga date of birth pian ni thla le kuma hian kan date of birth kha kan da le mayenga phone number kan chulut lenga Aadhaar number kan chulut leang religion a hianin Christianity ani mayenga nationality a hian Indian kan da mai don ani select community a hian SC ST OBC general a hian tribal tan keni tan ST ani mayenga passport photo upload angaya 2MB aya lian lo turani phone a emo computer emo kan da sa anga kan resize kan select mai don ani computer efficiency a hian computer kan thiam ani chuan kan tikanga box a hian kan thiam lo ani chuan kan tik lo mai don ani currently engaged in MSCPS ti a hianin Mizoram State Child Protection Society a kan thok ani chuan kan tikanga kan thok lo ni chuan tik angai lovani pathumna hian middle school standard middle school china khan mizo subject kan la ni chuanin kan tikanga kan la lo ni chuanin tik lo mai tur ani don ani qualification select tur lo om leya kuktan chuan class 8 thleng khani maya kan select mayanga mark obtain a hian percentage in ani a kan mark muzat kha percent in kan chutanga kan da mai don ani self declaration a hian box hi kan tik mayanga I agree ti a hian ti chuan to bera submit application a hian kan submit don ani kan submit so a chuan submitted successfully in tia download your application file kan click anga ti chuan kan computer a emo phone a emo kan save anga nakina hemi hi kan lama mo don ani kan save tha don ani ti chuan form kan fill up zo hnuwa khan online form kan fill up to kha application file kan download anga last date application form submit hun last date chu March nili ani don ani nalak dan tura hian interview mangalak turani a written exam om don lovani kan dilna form te an lo check photanga interview tura qualified select kan ni chuanin women and child development website wcd.mizoram.gov.in khan anon tar chuak don ani interview hun le hun tu chu department website a khan share tir kan ni don ani panina chuanin public health engineering department PHE Hnaruak en leila provisional employee PE post work zongzong somthum le pahni ania analyst lab post pariat aruaka assistant mechanic pathum electrician grade 2 post pakhat plumber somle pali surveyor pali lab attendant pahni aruaka avain post somthum le pahni aruaka ni hlo hi analyst lab level 4 anianga assistant mechanic level 4 electrician grade 2 level 4 singkha sangruk zakwale somni anianga hei hi full salary ani lo chan chu PE provisional employee alani wangani a PE kan ti hi kumsari kumriat an service nuwa an tho nuwa khan he na chance kha om thina an hetani chuanin full salary an hlo thei don ani surveyor pay level 4 singkha sangruk zakwale somni tho anianga lab attendant level 1 chu singka sangkha zakwale somkwa ani don ani deal theitele qualification de ngai te hi asei thamdeu dona chuwangin advertisement lama khan PDF in chiangzokin ain ziak thawa kan lo chiar mai donia advertisement PDF download theina link chu video description a hian a oma kan lo check out donia nalak dan tur selection process a hianin a written exam omanga personal interview omle don bokani
written exam inbuatsaihna tur question hlui solve zir tu study materials kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kha kan lo visit nga kan lo entry na nga kan mamo te question hlui te zir tu te kan lo entry don nia deal dan tur en leila PHE hnuai Hnaruak te hi online atanga deal tur ani a deal na tur apply na tur website link chu recruitment.msex.in atangin ani don ani apply na link chu video description a khan kan lo en don nia a link khakada a tin form fill up dan tur video po hi ka siam to a en du tan chuan video description a tho khan video link khakada a kan lo en chiang don nia last day chu March som le pathum ani anga application fee STSC tan cheng za le som nga general tan cheng sa hnian nga PWD pian phungarwal ban lo te tan choi angai ve lawani a thloni na dil thei don tinani chu